Assalomu alaykum. Biz stakan ko'chat o'tirg'izadigan stakancha jasodim. Bir turini ko'rsatayin sizlarga. Mening qo'limda gazet. Mana kadimgi bolalarning penali. Gazetda bunday kesib bo'lshak deb olgan кезде ana bir gazet 8'lük bo'ladi, 8'lük chiqadi ekan. Buni bitib bunday shamanning o'sini qayaramiz. Bir qo'ldan ыңғайсыз bo'lib tur endi. Ketamiz ani. Bunani o'raymiz. Bu setni o'rab chiqamiz. Gazetda o'rab chiqdi. Endi o'ralganda mana yerning chetini ichkari qayiramiz. Bitta chetini qayirib adimlab qo'yamiz. Shuni ikkinchi var. Düz bir yere qayiramiz. Üçüncüden qayirib ishni tozlayamiz. Bu kamera oldu. Üstüne bitip alakamı basıp jüresi tane. Oradayım. Benim gazirende toprağım. Kişi yağın zamanımız toprağa. Bakadayında koyabilir isteyip. İçine toprak salan кезде şetinen толтырып, toprak толтырып, bayынан қанынан қойған кезде бұл тұратын болады. Осылай. Қазір мен toprak салып көрсетейін. Мінекей мынаның ішіне topraқты толтырамыз. Наздап тұрып. Sazaktan basıp nazdap sala veremiz. Sosun ertegen günü dayım болады. Егетін уақыт болады, сол кезде орықтарын ішіне салып қоя бересіздер. Енді бұны орық отырғызатын кезде қалай болады дейтін болса, толтырғаннан кейін мынаның барлығы қимылдамай тұратын болады. Және мынау барлығыңызда су шеше көрсетер ғой. Мұны аласта тесіп осы тесікке дәндеп сала бересіздер. Осы іске сәт баршаңызға.